Gdje ste, dragi? Op, op. Jel imate robu? Imamo. Jel ovo sigurno? Provjereno. A ne izgledao mi baš da je... Ma to je Jeste nije sigurni? provjereno 100%. Sigurno 100%. Skoro 120 testo. Onda sigurno, dobro. Jel ima certifikate? Ja, ima sve. Vidi, ovo Sve piše po redu. sve. Kako smo ono bili da rekli? A ništa, Ništa. A da, to ništa. A nema on, ili mi je ovo ili nema on stop. A evo ovo. A, hvala. A, dobro. Vidimo se drugi put. Vidimo se. Bog, nadam se da ćemo se vidjeti. Bog.